w'Imana abane namwe aho muherereye hose. Uwo munsi nje muri magazin ngaha i Buraya dukunda kwita ngo ni magazin africain. Iyo magazin tuyisangamwo ibintu bikunda kuva mu bihugu bya hariya muri Afrika, i Burundi, mu Rwanda, muri Congo, Uganda n'ahandi hatandukanye. Jewe ntushobora kubabarira. Ubu munsi rero nk'uko ndabibabwiye ngira mvugane n'umuntu akorera muri iyo magaze atubarire ingene yatanguye kudandaza iciyumviri ingene camujemwo, aheze atwereke n'ivyo adandaza, anatubarire naho tuzohora tubisanga. Turamuhaye ikaze kuri Ntengimwe atubwire uwo ari we. Murakoze kumpa ikaze kuri TV yanyu. Ni Ntengimwe ubwo muri bunsobanurire n'icyo bivuga. Murakoze kudusura rero muri magaze yacu kandi yanyu. Nk'uko utangwa bivuga hano ducuruza ibintu byinshi biva muri Afurika, ariko na Afurika yose ntabwo ari ukuvuga ngo ni u Rwanda cyangwa u Burundi cyangwa ibyo, ariko ni ibinyafurika. Noneho rero ibyo mufise byinshi, ibyo dufite byinshi ibyo biva hehe? Biva muri Afurika, hari ibiva mu Rwanda dufite, hari ibiva i Burundi, hari ibiva no muri Uganda, igihugu cy'umuturanyi w'u Rwanda. Byinshi no tubikora. Hari ibyo biva muri Tanzania mufise? Muri Tanzania dufise umuceri wo muri Tanzania turabifise. No muri za Cameroon hose? Za Cameroon, za Guinée, za Niger, ni Afrique de l'Ouest yose. Abakiriya bacu ni variye. Ntabwo ari abakiriya b'Abanyarwanda cyangwa Abarundi cyangwa Abazungu gusa, ni variye na Afurika yose. N'Abazungu baraza gusura. Murafise n'ibindi byo ngaha mu Burayi none? Turabifise by'i Burayi. None iyi mangazini kugira mugire iciyumviro cyo kuyigira mwavyiyumviriye gute? Kuvuga ngo kugira icyumviro cyo kudandaza, cyo gucuruza, mbabare ndabanga ikirundi n'ikinyarwanda. Nta kibazo, mbega mushobora no kuvuga mwicaye kugira ngo oya ntacyo uciyitwereka mu nyuma, reka wicare n'ahari iwawe ari wowe ibyo hagatebe utubarire kumpa ikaze iwawe witonze, utubwire neza iciyumviro ingene caje. Nk'uko warumbajije uti mwabitanguye gute, uvuge cane, mwabitanguye gute, mwajyaje gute. Burya objectif y'umuntu ureba icyo ushaka kugeraho. Ushaka kuvuga uti ndabaho gute, ushaka n'ubuzima ushaka. Ngira ngo urabizi muri ibi bihugu ukuntu tubayeho. Murashobora kuduza akajwi gatonyi kugira ngo abazokurikira iki kiganiro bumve yuko bavyumvirize neza bitabagoye. Saba. Ubisanzwe ntabwo nzi kuvuga gusa. Oya ntacu wariko uratubarira uti umuntu agira objectif. Umuntu agira objectif kandi ukagira n'ikintu kikubeshaho, kugira ngo mbere na mbere ugushaka umuntu abaho. Ko niba ncuruza nshaka no kunguka kandi unguka. Noneho uzi kwinjira mu bucuruzi bw'ibi bintu wabigiyemo. Uyu mujyi iyi magazi irimo nta gihe kirekire mumazemo. Nabaga mu wundi mujyi wo mu Bubiligi, ariko nza kwimukira hano asanga abagabo n'abagore b'inshuti, masanga umugabo wari uri muri ubwo bucuruzi. Noneho akamwegera buri munsi tuganira, aza no kumpa ibyo nakwitikira kanajya mukorera. nanjye ndebe uko bigenda ngenda amenyerana n'abantu
noneho numva ndabikunze kuvuga ndetse kubera ikigo ajya kwikorera ngo nawe yigeze mu kintu. Ubwo rero muri icyo gihe nibwo naganiriye n'uwo mugabo turaganira, noneho arambwira ati niba wumva ubishaka kandi ubifitiye igihe twavugana ukiko ugakomeza ku giti cyawe ngewe nkavamo. Niko twabigenje rero. Hashize ubundi iyi magazi imaze imyaka irenga 5 ihari, ariko ngewe nyimazemo mu kwezi kwa 3 kwa 8 n'amezi 5 rero. Urumva rero ntabwo ndashinga ubushuhe. Reka uraba akantu ugira wihanaguze ubushuhe, nibyo harashushe cyane uwo munsi, na jewe ndashuhiwe, murabona ko n'izi kamera bitoroshe cyane ikamera mugabo siyo iguteye ubwoba n'ukuri, n'ubushuhe harashushe. Yego, urumva mutubwiye ko mumaze amezi 5 muriko murikorera ku giti cyanyu. Reka ngira ngo ubanze utwereke ibyo mudandaza, hanyuma ucubandanye tubarira ko muri ayo mezi 5 mubona hariho ico umuntu yunguka, mwobwira abantu bagikorera abandi ko hari akarusho gahashye. Utwereke ibyo bintu udandaza. Hano turafite mu Kinyarwanda babyita ibinyamayogi. I Burundi ko babyita cyangwa ibinyamayogi cyangwa ibikoro mu Kinyarwanda. Mu Kirundi senda kizereza inyame n'igifaransa. muga mu Kirundi ntaco nzi. Sinzi uri karakamera ko hari ico yoba kiziko. Ntaco tuzi, ni ibintu biba binini mu ntrabire. Mu Kirundi bavyita ibisunzu. Ibisunzu? Urakoze. Kinyarwanda rero ni ibikoro cyangwa ibinyamayogi. Igifaransa bikitwa inyama. Hariho n'ibindi mbona ngaha umuntu yohava avyitiranya. Oya, iyi ni imyumbati. Imyumbati isanzwe murayirazwi. Iyo none iva hehe? Ibi ngibi byinshi, ibi n'ibinyamayogi n'ibi by'intuza nk'ibi urabona byanditseho ko biva muri Ghana. Ibinyamayogi ni ibyo muri Ghana. Ntekereza ko ni imyumbati ari biva. Noneho turafite n'ibitoki by'iwacu. Ibitoki biva i Bugande. Agatoki keza cyane karyoshye biva i Bugande. Noneho izi jenjembe nazo ziva i Bugande, n'izinyungu Bugande. Turafise za avoka nazo ni iz'i Bugande. N'intore, intoryi mu Kinyarwanda. we muvuga intoryi? Twebwe tuvuga intoryi. Mu Kirundi ni muvuga intore. Ibijumbo mu Kirundi ngo ibijumbo. Mwebwe nimwe muvuga ibijumbo. Oya, twebwe tuvuga ibijumba. Twe tuvuga ibijumbu. Ntiwumva ko nabivuze nabi? Ibijumbu. N'agasenda ka piripiri. Mwe muvuga agasenda, natwe tuvuga ngo ipiripiri. Twe tuvugira piripiri ni Kirundi. Piripiri ngira ni Giswahili. Twe tuvuga ngo ipiripiri. Hari ibindi mbona twe ntazi ingene twovyita mu Kirundi. Sinanjye ntubimbaze mu Kinyarwanda, ariko mu Gifaransa bavuga ngo mbega ni Gifaransa sinzi. Bavyita gombo canke okra. Ariko nagira ngo mbamenyeshe ko izi ziva i Bugande. Bazihinga none izi gombo hari ico zizi ko ziraryoshe, nko mu Burundi ntizigwiriye cane. Rero abafitemo experience bavuga ko izi gombo zibafasha ngo zinetwaye loko. Donc
surtout abantu bo muri Afrique de l'Ouest barabikunda cyane kubikoramo amasosi no kubitekamo intuza no kuzabaza neza abo muri Afrique de l'Ouest uko babiteka sinavuga. Ntacyo reka tubandanye mutwereke. Turafise amafu y'ibikoma. Aya mafu ava mu Rwanda. Igikoma twe tucita umusururu iwacu. Iyi musururu n'igikoma biratandukanye. Umusururu biratandukanye iwacu. Umusururu twe ni ubuyi. Igikoma nicyo byose biranywebwa ariko igikoma none ni inzoga y'amasa. Oya ntago ari inzoga. Igikoma ntago ari inzoga ni sepa ubuyi. Urumva twebwe ico twita ubuyi ariyo twita umusururu ni ifu ukoroga mu mazi yashushe ukanywa. Icyo twebwe rero iwacu twita umusururu. Umusururu ni igikoma cy'amasaka bashyizemo umusemburo kigahinduka inzoga. Nico mwita umusururu. Iyi sosoma yo ni igikoma cyo kunywa n'abana barayinywa. Sosoma bisobanuye iki? Sosoma bivuze iyi ni irimo soya, sorgo, maïs. Donc harimo izo ntuza zose ziri. Societe ikora ivyo bintu. Ni societe mu Rwanda. Ndabagiriye publicité bansorore. Turafite n'amasaka y'amamera. Amasaka yera. Muvuze ngo amamera mwemo mushatse uvuga iki? Amasaka binika bakayagira. Niyo bakoramo inzoga ngira. Niyo bakoramo uwo musururu wavuga. Ariko aya ni amasaka yera y'igikoma, ya sosoma n'igikoma. Inzoga y'amasaka. Canke y'amahoro. Ibi byose byo biva mu Rwanda. Turafise na isombe, hano hari isombe isanzwe. Nayo iyi ni sec, c'est sec. Iruma nyine donc irumwe. None zumye mbe basha zimera nk'izirya zindi aba specialiste bo kuziteka barabizi. Noneho hano hakaba n'akarusho hariyo bita isombe ku munota. Isombe ku munota ni isombe deja préparé irimo ntuzane za ingredients zose. Icyo ukora uragenda ugashyira mu mazi ukagira abantu ukarya mu munota umwe ibihiye. Mu munota umwe ibihiye. Ni nko gushusha gusa rero. Turafise amafu y'ubugari ava mu Rwanda nayo yitwa kinazi n'iyitwa umwuko nayo ikorwa ariko na sosiyete. N'umwuko iva mu Kigali nayo. Ntayi Burundi mufise. Iyi Burundi turayifise ariko uyu munsi ubu zaheze mugabo Burundi mu muzirangure vuba agafu. Uyu munsi barazigemura. Uyu munsi barazigemura. Turafise izo muri Congo, amafu yo muri Congo. Kuko nababwiye ntabwo ari abanyarwanda cyangwa abarundi gusa ducururiza, ni abanyafurika bose. Turafite n'ifu yo muri Cameroon, iva muri Cameroon. Ibishyimbo bya Uganda. Mufise ibintu byinshi cyane. Turafise amamesa. Ntawo bidondagura ngira ngo wabihetse. Ntawo biheza ibihari. Reka uraca gutanga adresse mu nyuma ababikeneye bamenye aho bazobisanga. Abakunda ubunyobwa bugira ikaranga. Mwe mubyita ubunyobwa. Nabwo buvuye Uganda. Twe tubyita ivyema. Ikaranga. Zibikaranga ari uko wazikaranga. Wamaze kuzikaranga. Afise za pondu zo muri Guinée. Pondu ni iki? Pondu ni ibyo twita iwacu isombe. Isombe. Nkuko nginuza imyumbati. Turafite izo muri Guinée, izo muri Cameroon, izo muri Congo. Tukagira n'izindi mboga bita bitekuteku, le matembele na ngaigai. Bitekuteku ngira ni lengalenga. Matembele
ni intuza imigozi y'ibijumba basya y'ibijumba amababi y'ibijumba amababi y'ibijumba reka dusubire hamwe twari twicaye ndabona ngira ngo ibyo mufise umuntu nk'amafi atandukanye ato bivuga ngo abimare ukeneye agafi ko muri Afurika n'ibitoki biza bitoneye biva i Bugande Bugande bitoneye biri konjere kugira ngo byorohe gutoka hari abadamu badakunda kwiyanduza intoki iyo batonora ibitoki urumva rero baba bashaka ibyoroshe bashika bashira mu ntuzenye nta bushaza mufise ubushaza burahari nabwo bikonjere abo ni byiza z'abakameruni nibyo bita boboro ariko ni nka cikwanga z'abakongomani rero cikwanga none byo bari nk'ubuswage mbeba ni nk'uburobe bw'uburundi ego masha none kutwereka ibyo udandaza muri makeyi utweretse byose ntitwobihereza mu kiganiro cacu ngo tubireze byose ubitwereke byose kamwe kamwe ngo tubwire n'iyo biva ni byinshi byiza umuntu azoshika yirabire none ego batubwiye yuko umaze amezi 5 wikorera hari akarusho ko kwikorera no gukorera uwundi muntu urabona icyo nakubwira burya ni ibintu bisanzwe ariko n'umwana aravuka akiga kugenda wajya kubona akagenda yikubita hasi wajya kubona ukabona arirukanse urumva rero nanjye ndacyari muri urwo rugendo rumeze nk'umwana wiga kugenda ahubwo nabasabaga abakurikira TV yanyu muze muntere inkunga mu nyegure muri urwo kugenda ngwa naho ubundi kuvuga ngo ntabwo ndaburara ariko nanone ntabwo navuga ngo mbese ndacyari mu rugendo ndacyari mu rugendo ndakiga kugenda ndakiga gutambuka ubu maze kumenya gukambakamba ntabwo ndahaguruka wengira warahagurutse kuko iyo ukorera uwundi muntu nibaza ko bitandukanye no kwikorera nawe nubwo utarabona akarusho ngira ngo iyo ukorera undi muntu aho bitandukaniye nuko no kwikorera iyo wikorera tuwe plus yego nikorera umuntu ugira iyo responsabilité y'ibintu aba yaragushinze kumukorera ariko harajyazaho akarusho yuko wikorera ari wowe wireba hakazaho no rimwe na rimwe no kwirara ahubwo ngo ukaba wakugurira amasaha ushakiye ukaba wagira gutegura ariko ibyo byose biterwa na responsabilité y'umuntu ntekereza ko urebye muri responsabilité nta diferanse irimo aho hari diferanse ni uko ikorera umuntu hari sharije utishyura cyangwa hari amafagitire yishyura utamenya umaze kwikorera rero urayamenya mbe none ngaha kugira ngo wikorere hari amashuri bisaba wavuga uti ni formation utangura gukora kugira ngo wikorere ku giti cyawe biterwa n'ibyo ukora ariko dufate nk'uru rudandazwa by'ubucuruzi nta mashuri bisaba bisaba amafaranga yo kwinvestisa ukaka ibyangombwa bakagenda ikintu navuga bagusaba kigomba nibura minimum de formation accès à la profession ibyo bita accès à la profession c'est-à-dire kugira uburenganzira bwo kujya muri ibi bintu bya commerce ariko ntabwo bivuga ko ugomba kuba in université cyangwa wararangije amashuri yaragize ntabwo ntibisaba amashuri maremare bisaba gusa ufite amafaranga yo kwinvestisa ukagira
kwegera abantu ugasaba uburenganzira bwo gukora ubundi leta rero ikabira kubona none kugira usabe ubwo burenganzira ntibigoye ubusaba muri komine udandarizamwo ubusaba bisaba muri chambre de commerce la chambre de commerce inangaha urazi ko systeme inaha zose niriye iyo ugeze muri chambre de commerce hari ibyo bita caisse sociale donc nabyo biba ari donc byose bigenda bikururana urebye bagenda bemforma noneho bakaguha ibyangombwa watubwiye ko utarahaguruka ugikambakamba mugabo kuva utanguye kwikorera hari ibibazo urabona uhura nabyo ibibazo mu rwego rw'uvuga uti wikorera ushobora nimba ari nk'umukiriya yaje akakugora canke uratuma ko ibidandazwa ntibishike canke bigashika byapfuye canke ingorane za bene nk'uko hari icyo urabona ingorane mu kazi ako ariko kose ntabwo zibura aboro hano abantu turatandukanye uko nakwakira uri umukiriya siko nakira cyangwa uko witwara uri umukiriya ntabwo ari kuriya yitwara ntabwo ari kuriya yitwara buri muntu afite uko yitwara bitewe n'uko ameze urumva rero muri abo bantu bose b'uruhurirane uhura nabo ugomba kumenya uko bagira nabi uko bafata uko banyaruza kubwira ati igitoki cyawe cyahiye kandi ari kukizana ugomba kumubwira ngo niba cyahiye kireke ugomba kumusobanurira niba kikigera hano kandi hakiye kuko agera nyuma akakubwira ngo yego ariko ni cyiza hari abantu barushishe kwakira hari n'abandi babagize urumva ingorane nk'izo ntabwo zibura mu kazi cyangwa akaba n'ibintu bipfa byinshi hari ibintu fred ucuruza abona nk'ubu hashyushye cyane urabona harashyushye urumva ibyo bintu fred utabonye abakiriya ngo ube vuba irapfa ariko hari ikanegitoke zakugwariye hari umuntu wigeze kuza hano arambwira ati ndifuza ikarito y'igitoki nta kibazo uzazitwara araza arayifata arayitwara icyo gihe urabona muri cya gihe cyashize hongeye ku izuba ry'igihe ni muri icyo gihe noneho aragenda nyuma y'iminsi nk'ine cyangwa itanu arampamagara ati niko ati wampaye igitoki cyanetse ubwo cyanetse iki cyanetse cyanetse ni ukuvuga cyahiye noneho ndamubwira nti none so wagitwaye ryari ati nagitwaye mardi yampamagaye ndi yaragitwaye mardi haciye isomene yose presque noneho ndamubaza nti none se wakibitse ngo ubundi wowe ubibikuje niyo bigize kandi igihe dushyira muri firigo ngo noneho wari kibitse biteze ati nagishyize kuri bariko none se urumva ubushuhe igitoki cyamara amezi atatu iminsi itatu ine waragishyize kuri bariko ikishe urumva rero biba bitoroshye bravo umukiriya abonetse twababwiye yuko turi muri magaze hinjiye umukiriya niwinjire mukiriya wihe ibyo ubona ukeneye hanyuma sinzi ko yumva ikirundi twababwiye yuko magaze izamwo abantu bose mbona yabitahuye ni swati umurundi cyangwa umunyarwandakazi rero wari kuratubarira inkuru z'ico gitoke hanyuma byaheze gute byaheze gute nyine twaravuganye urumva ni wawe umuntu agomba kugira indi maniyeri umubwiramo ugera umubwira noneho bahagaze urumva nyine iyo uhura n'abantu benshi hari
uko abantu bitwara undi atitwara gutyo ugomba kumenya kubajongera binuza kandi utababwiye nabi ntabwo akenshi rero ntabwo ari ibintu byoroshye ico gitoke none yahavuye akigumana ntiyakubwiye ngo umusubize amafaranga urumva twaravuganye kugera aho twumvikana yumva ko hari amakosa yakoze ikosa ritangeho kandi ari ibintu byumvikana ariko urumva rofeti nyine yo kumbwira ngo namuhaye igitoki cyanitse mbe kuneka no kuvuga gusha kivuye mu muneke none kubera mwe muvuga ngo umuneke igitoki cyahiye ubwo yaravuyemo kuvuga ko yakibitse nabi kandi hari ubushobozi ndumbutse n'akantu akavuka birere gashasha k'ikinyarwanda ntazi cinshi Asha urakoze cyane kutuganiriza ukatwereka naho tuzohora dusanga ibintu byo mu bihugu iwacu nubwo twaje i Buraya turakumbura indya z'iwacu kuko izo ngaha anye z'abazungu usanga zigoye kumenyera utanga adresse ku bantu batahazi bamenye aho bazohora bari gusanga hano rero ni mu mujyi witwa Fleury Jemab umuhanda witwa Rue du Moulin d'En-Haut numéro 142 donc Rue du Moulin d'En-Haut numéro 142 7012 Fleury donc kuba yenda ku batahazi cyangwa ku bazi Jean Marc ni l'ancien magasin de Jean Marc ya Fleury. Urakoze rwose tukwifurije gutera imbere urakoze cyane kandi karibu rwose urakoze ariko nanjye wambajije nanjye hari akabazo nari kuza kukubaza wambwiye ngo teve yanyu yitwa ntengimwe ntengimwe bisobanuye iki bisiguye ntengimwe ni ijambo ry'ikirundi numva ntori gusigurira muri aka kanya untunge kubera ni benshi bamaze kumbaza ico kibazo nzogira ikiganiro ndababwire ntengimwe ico risigura niyo ryazananye no kugira ngo ndaryite ino shene ukuntu byatanguye ego hanyuma ndabahaye ikaze muzokurikire ikiganiro nzogira kivuga ntengimwe ico arico naho cavuye murakoze abadukurikiranye mwese umunsi mwiza